Dumelang. Lefoko la Modimo le tlhamaletse la re Bakreste ke bajaki le bafiti mo lefatsheng le. Ka mantswe a mangwe, ga re baha re mo tseleng re a feta. Mme ha ele gore re mo tseleng re a feta, ga re ka ke ra tsenya diatla tsa rona tsotlhe jaaka batho ba leng gore ba gonela ruri. Mme re nna re ipankanyetsa gore nako nngwe re tabe re seyoga. Jaanong go na le sengwe se gore sa tshwenya mo sekresteng tsatsing jeno. E ka re le bakreste re heletsa re nna le ponelo pele ya gore ra go nnela ruri mo lehatsheng. E ba re itebala, e be re tsaya meno a rona othe ra tsenya mo lehatsheng. Jaanong bagaetsho ke batla gore ke le gakoletsa tsatsing jeno gore re bajaki re hatsa tsatsing jeno ka moso ga reyo. Mme ko re ante re tshwanetse re go ipankanyetse. Ga re ke ra akanya gore nya ra go tsamahela re sa ipankanya. Nya re tshwanetse gore re te ko seemong seo se ba be le se buang gore kereke ye boitshepo. Mme go na le sengwe se le gore se ema kgathanong le go ipankanya ga rona. Ke batla re bale mo go Johane wa ntlha kgaolo ya 2 temana ya 15 ya re se rateng lefatshe le fa le dilo tse di mo lefatsheng. Fa motho a rata lefatshe, lorato lwa rara ga loyo mo go ene. Gonne tsotlhe tse di mo lefatsheng e bong thato ya nama le kgatlhego ya matlho le mabela a botshelo ga se ga rara ke ga lefatshe. Lefatshe le a feta le thato ya lone, mme yo o dirang go rata ga Modimo o ntse ka bosakhuting. Lefoko la Modimo ha la tlhalosa, ha ele gore o na le lerato la lefatshe le, itse gore ga le tswe ko Modimong. Ka mantswe a mangwe, go na le ditsela tse pedi tse le gore di teng ha. Ke go rata Modimo kana go rata lefatshe. Ga di ka ke di a tsamaya tsotlhe ka bobedi. Re tshwanetse gore re tseye e nngwe hela. A Modimo a go segatse jaaka o itsheka-tsheka, o ba o itsheka-tsheka le mo botsalanong jago le Morena Jesu Kriste. A Modimo a go segatse.